Núgoro. Personas de 80 anos todos os días a pare poa e su vaccino. Ilas longar de gente, patin de subritu inizietto de entrare all'istituto chiusa. Eris in Núgoro do piana e sos vaccinos a esas personas che tenen a furio de 80 anos. Sub in uve poderae ustos vaccinos ud in s'istituto Francisco chiusa. Ustas personas dopian ripite sa prima antidade de su vaccino e che abbian attu 3 idas aede. Se spesaun voluto puite in sos cancellos des istituto ernas ia una ila meda longa, de persones iniziettu de entrare po si vaccinarene. Totu persones de una certa edade, totus os dias a pare e patin de subritu, rischiando de si piare di influenza o su Covid. In París sono iscritti in Facebook, inquietos po quanto successe in istituto chiusa. Uno è ustos e su presidente del uscito della comune in Núgoro, Sebastián Cocco, e ha pedido a solo desa tiese de intervenir issos, po creare de aer acabare ustas ilas de gente, e es pericoloso po tutus. Cocco ha vinto l'iscritto de ponere in azuda sul vigile esposto da esa comuna, tutte usas persones si tribalan in s'entrada degli ospedali Santo Francisco e in su zonchello, puite solo sul vigile non bastano. Sempre in Facebook ha descritto Vincent Francesca Ticca, sa segretaria regionale de Sauil. Eris in Núgoro, personas de 80 annos, totus os días a pare, inizietto de su vaccino. Nos números demandando aumenta mai in Núgoro sos positivos sur increscente. Vadiebos as fotos des entrada des istituto chiuso e dis espuite. Peso e si poza dare calchi osa po non vie totus as persones os días a pare patin de subritu.